Badan saat itu mah biasa makan keripik bisa geringnya kayak lah enak. Asa halo mending sare isuk mah misalnya untuk TikTok deh. Neng, si mamah asup rumah sakit. Ibu teh tolong atuh. Orang kudu robah kesehatan orang. Akhirnya kelar oge si Nadia. Si ieu mah kudu diculik heula supaya hayang olahraga. Gus, iya mah abi datang sorangan. Tenang we Nat, urang mah mau langsung lari maraton. Jalan santai heula atuh. Pemanasan heula tuh sih. Wah, kenapa gimana? Capek. Siga narik film. Kalau enggak atuh Nat, da kritik mah teh ngelatih paru-paru. Nat, nah si maneh mah nginum teh nu amis-amis gitu. Da urang mah resep minum karena dia teh. Tapi awak mana lu butuh ieu. Yang satu demi awak kuat mah. Hatur nuhunnya sadayana mohon temah abdi masih jadi keripik lempang. Maneh mah masih resep keripiknya. Angger si Nadia mah. Resep lah, tapi aya nama keripik sehat. Tiga. Sok, 1, 2, 3. Mewen. Jadi Mewen. Kamu siapa jadi Mewen? Satu apa itu, Jar? Iya. 3. Tuh. Kalau mau atuh Nat, da kritik mah teh ngasuh aja. 3.
Ya. Lah. Kok kepencet? Tenang Nat, orang mah mau langsung. Orang kudu berubah. Iya ya. Ibu enggal damang. Angger mah si Nadia mah. Coba anggar mah, mahnya satu aja, jangan yang banyak. Sok. Mulai 1, 2, 3. Hai gitu. Ah, gitu aja weh. Gitu aja ya gitu. Sok sok. 1, 2. Tapi nanti jadinya fake gak sih? Sok. Gimana? Sok. Bentar ya, 1, 2, 3. Haha, si Nadia mah.